ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода бо ҳайати маҷлиси ҳамоҳангсозии раисони кумитаҳо оид ба мудофиа ва амнияти парламентҳои кишварҳои узви Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар назди Шӯрои ассамблеяи парламентии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ки дар ҷумҳурии мо бо сафари корӣ қарор доранд мулоқот намуд. раиси маҷлиси намояндагон Маҳмад Тоир Зокирзода иброз дошт ки иштироки шумо ҳамчун нозир дар машқҳои муштараки нерӯҳои дастҷамъӣ вокуниши сареи Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ҳамкори 2021 намунаи равшани мониторинги парлумонии вазъи низоми сиёсии минтақа мебошад ки барои таъмини амнияти ҳарбии кишварҳои узви созмон нигаронида шудааст. ҳадафи аслии тамринҳо нишон додани омодагии нерӯҳои Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ барои вокуниш ба таҳдидҳои нав ба нави амниятӣ дар минтақаи марзии Тоҷикистону Афғонистон мебошад. бинобар рушди номусоиди рӯйдодҳо вазъи кунунии Афғонистон ба мушкилоти асосии амният дар минтақа табдил ёфтааст. мусаллам аст ки вазъи ин кишвар бевосита ба амнияти Осиёи марказӣ таъсир мерасонад. афзоиши минбаъдаи ташаннуш дар Афғонистон метавонад боиси мушкилоти нав дар минтақаи масъулияти Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ гардад. зикр гардид ки ҷаласаи ахири Шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар Душанбе, инчунин ҷаласаи муштараки сарони кишварҳои Созмони ҳамкории Шанхай ва Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ оид ба Афғонистон таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро ба рушди ташвишовари рӯйдодҳои Афғонистон ҷалб намуд. иштирокчиёни мулоқот махсус таъкид намуданд ки рушди ҳамкории бисёрҷониба бо кишварҳои аъзои Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ба маълумоти омории соли 2020 дар вилояти Суғд бештар аз 700 корхонаи саноатии фаъол амал мекунад ва ин корхонаҳо соли сипаришуда ба маблағи зиёда аз 1.5 миллиард доллари амрикоӣ маҳсулот истеҳсол карданд. маҳсулоти ин корхонаҳо дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳамчунин ба 15 кишвари минтақа ва ҷаҳон содирот мешавад. дар ҳафтумин ярмаркаи байналмилалии саноатие ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, роҳбарону намояндагони ширкатҳои бузурги дохиливу хориҷӣ роҳу василаҳои тақвият додани робитаҳои ояндаро баррасӣ карданд. ҳафтумин ярмаркаи байналмилалии савдо Суғд 2021 дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд ифтитоҳ ёфт. дар он муовини аввали сарвазири кишвар, намояндаи тиҷоратии Федератсияи Россия дар Тоҷикистон, президенти палатаи савдо ва саноати Липецк, муовини ҳокими вилояти Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон, муовини ҳокими вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон, вилояти Фарғонии ҷумҳурии Ӯзбекистон, тоҷирон, соҳибкорон ва сармоягузорон аз Русия ва Ӯзбекистон, роҳбарони корхонаҳои саноатии вилоят ва дигар минтақаҳои кишвар иштирок доштанд. минтақаи шимоли Тоҷикистон ҳамчун водии имкониятҳо маълум аст. дар вилоят 700 корхонаҳои хурду калони саноатӣ фаъолият доранд. танҳо дар соли 2020 ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ аз 1.5 миллиард доллар гузаштааст. барои расидан ба ҳадафи чорумии стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар чораҳои зарурӣ андешида мешавад. имрӯз маҳсулоти корхонаҳои саноатии минтақа ба зиёда аз 15 кишвари ҷаҳон содир карда мешавад. соҳаҳои истихроҷи маъдан ва металлургия, саноати сабук, коркарди кишоварзӣ, пахта ва коркарди он, истеҳсоли пахта ва масолеҳи сохтмонӣ натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шудааст. тавонистем ки дар ин 9 моҳа нишондиҳандаҳои нағз нишон дода ба давлатҳои яъне ки Ӯзбекистон содиротро бештар кардем. мо ҳам истеҳсоламон нағз шуд, ҳам фурӯш барои ҳам дохили Тоҷикистонро таъмин менамоем бо сементҳои хушсифати хоаксин ғайёрсӯхт семент, ҳам Ӯзбекистонро таъмин менамоем. яъне ки нақшаҳое ки дар оянда ҳаст, мо агар ҳар як давлатҳое ки аз хориҷа барои мо дархост кунанд ки ҳамкорӣ кунем, мо инро метавонем ки ба роҳ монем, метавонем шартномаҳо баста бо онҳо, яъне ки маҳсулоти хушсифати хоаксин ғайёрсӯхт сементро ба дигар давлатҳо низ содиротро зиёд намоем.
طبق معلومات رسمی حجم گردش سودای خارجی ولایت سوغد در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2021 1 میلیارد و 672 میلیون دلار را تشکیل داده است. ولایت سوغد اساساً کندنی‌های فایده‌ناک و کنسنترات‌ها، سمنت، لباس‌های گوناگون و محصولات کشاورزی صادرات می‌کند. علاوه بر این دایره وسیع محصولات خصوصاً محصولات کشاورزی به فدراسیای روسیه صادر کرده می‌شود. کارخانه ما امروزها و فدراسیای روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان محصولات خود را پیشکش کرده می‌تواند و امروزها ما سازشنامه داریم با جمهوری بلاروس و فدراسیای روسیه که با آن کار کرده ایستاده‌ایم و حرکت می‌کنیم در آینده برای باز هم رونق دادن ساحه صنعت در جمهوری بعضی پیشنهادها کرده خریداران را زیاد نماییم. اساساً محصولات‌های تیاری بچگانه و نورسانه و مکتبی را آنها انتخاب کردند و امروزها به مقداری با مبلغ 60,000 دلار آمریکایی ما با جمهوری بلاروس سازشنامه داریم که با آن کار کرده ایستاده‌ایم. در یارمارک بین‌المللی سودا سوغد 2021 نمونه‌های محصولات صنعتی و کشاورزی که در ولایت سوغد استحصال می‌شوند به معرض تماشا گذاشته شد. به نقشه گرفته شده است که در آخر روز کاری واخوری‌های دوجانبه صاحبکاران وطنی و خارجی، راهبران کارخانه تشکیلات‌ها و اینچنین محاکمه دورنمای رشد تکنولوژی‌های رقمی برگزار شود. امروز در مشق‌گاه حربی حامیان منطقه کلابی ولایت ختلان با جلب بیشتر از 1000 نفر خدمتچیان حربی جزء تام‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه مجموعه مشق‌های مشترک بتالیونی تاکتیکی که از 12 تا 22 اکتبر سال روان ادامه داشت جنبست و نتیجه گیری کرده شد. گزارش همکسبان ما از مرکز مطبوعات وزارت مدافع مملکت از جریان این چاره‌بینی مهم حربی سیاسی آماده شده است. برای در سطح بلند تشکیل و براه ماندن مشق‌های مشترک در مشقگاه نظامی حامیان دو بینا با طرح زمانوی ساخته شده است که در داخل آن موضع مخصوص برای نظارت مشق‌ها، تالار خرد علاهیده برای صحبت و مشورت، اتاق‌های کاری و خدمتی مهیا کرده شده. بینای دویم باشد از نقطه طبی، آشخانه، حمامخانه و از دیگر حجره‌های یاری رسان عبارت می باشد. علاوه بر این در اطراف بینا انشاءات مذکور برای فعالیت منتظم گروه‌های عملیاتی نقطه فرماندهی صحرایی و بحر معین و مشخص نمودن مطلبی به مشق‌ها پیش بینی گردیده تمثیله یا خود مکید نیز بنیاد کرده شده است. با همین ترتیب رزمایش مشترک نظامی در مشق‌گاه حربی حامیان از روی موضوع پیشگیری نمودن عبور غیرقانونی مرز، دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن افراد سرحدشکن و تارمار نمودن دشمنان شرطی در شرایط دشت و صحرا، موضع‌های استراتژی و راه‌های دشوارگذر کوهستان جمهوری صورت گرفته، هیئت تعیین شده نظامیان دو کشور در هماهنگی وظیفه‌های جنگی را در سطح بلند اجرا نمودند. جریان برگزاری مشق‌های مشترک جزء تام‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان و روسیه در مشقگاه نظامی حامیان منطقه کلاب از جانب کاتب شورای امنیت جمهوری، راهبریت وزارت مدافع کشور، سردار ستاد متحده سازمان اهدامه امنیت دست جمعی، معاون فرمانده حوزه مرکزی حربی فدراسیای روسیه، نمایندگان وسایط اخبار عامه داخل و خارج و دیگر شخصان رسمی نظارت گردید. در آزمایش مشترک بتالیونی تاکتیکی از هر دو جانب 1000 نفر هیئت شخصی جزء تام‌های پیاده نظامی مسلح و مجهز با سلاح و مهمات حربی و دیگر لوازمات مختلف جنگی تاجیکستان و روسیه شرکت فعالانه نموده در آن تکنیک‌های وزنین زره‌پوش جنگی، چرخبال و هواپیماهای حربی و نقلیاتی، واسطه‌های گوناگون ارتلری و دیگر اسلحه آتشفشان معاصر نظامی استفاده شدند. مشق‌های مشترک حربی که حمایت مرزهای قسمت جنوب و شرقی کشور را وابسته به ریلیف جغرافی با حساب خط مرزهای دولتی تاجیکستان در مساحت بیش از 200 کیلومتر درازی و 35 کیلومتر سمت عمقی از تهدید خطرهای احتمالی در بر می‌گرفت. نظامیان تاجیک روز طبق مطلب عملیات وظیفه‌های جنگی در نزدشان گذاشته شده را
با مهارت بلند کسبی اجرا نموده همه هدفهای نهایی را که تجسمگری دشمنان شرقی بودند به خطا زده افتاندند. ضمن نتیجه گیری از دور نهایی مجموع مشق‌های مشترک تاجیکستان و روسیه آید به دستور و سپارش‌های پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت سیاست دفاعی کشور، آمادگی بهر پیشگیری از تهدید خطرها، وضع زود تغییر یابنده و بسیار حساس و پیشگویی نشونده منطقه و جهان، نامعتدلی در افغانستان و راجع به سطح باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی دولت، وزیر مدافع مملکت در نزد اشتراکیان این چاره‌بینی مهم نظامی ابراز اندیشه کردند. همزمان آید به همکاری‌های متقابلا سودمند نظامی تاجیکستان و روسیه وابسته و تشکیل و پیوسته به راه ماندن تمرین‌های وسیع نظامی و سهمگذاری در مبارزه مشترک ضد تروریستی اظهار قناعتمندی نمودند. در آخر فعالان مشق‌های مشترک نظامی با مدال و افتخارنامه‌ها و دیگر تحفه‌های خاطروی سرفراز گردانیده شدند و گذشت نظامی باشد انجام بخش مشق‌های وسیع نظامی تاجیکستان و روسیه در مشقگاه نظامی حامیان منطقه کلاب گردید. ناحیه دنغره ولایت ختلان از منطقه‌های رشد کرده کشاورزی بودند. نقش خواجگیداران و برزگران این ناحیه کلانترین مملکت در تامین امنیت آذوقه‌واری بغایت مهم ارزیابی می‌شود. مخصوصاً برزگران ناحیه دنغره در پرورش غله‌دانگی‌ها پیش قدم بوده. سعی آنها در انکشاف بخش‌های دیگری کشاورزی از جمله سبزوادکاری و باغداری بر علا به مشاهده می‌رسد. این شب و روزها به مانند دیگر مناطق اگراری جمهوری در این ناحیه نیز اوج تدبیرهای صحرایی موسمی به مشاهده می‌رسد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکزبان ما. حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی در ناحیه دنغره ولایت ختلان در 9 ماه سال روان 1 میلیارد و 99 میلیون سومانی را تشکیل نموده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13 میلیون سومانی زیاد می باشد. کشاورزان ناحیه همین گونه در بلند برداشتن نشاندادهای استحصال پیوسته موفقیت‌ها را افزون می‌کنند. عین زمان جمع‌آوری حاصل از کشتی تکراری ادامه دارد. امسال در ناحیه دنغره در مجموع در میدان 4500 گکتار کشتی تکراری گذرانیدند. حالا جمع‌آوری حاصل تربوز، بادرینگ، کرم، سبزی و دیگر زراعت از کشتی تکراری ادامه دارد. مهنتکشان عزم دارند که حاصل در صحرا بوده را به تلف جمع‌آوری نموده در تامین یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت آذوقه‌واری سهمگذار باشند. موفق شدن در گرفتن 3-4 حاصل در یک سال برای بلند شدن نشاندادهای استحصالی مساعدت نموده است. با آموزش و غنی شدن تجربه استحصال تخمی نیز در خواجگی‌های دهقانی زیاد کرده می شود. ما کشاورزان در ناحیه دنغره بعد جمع‌آوری گندم و جو کشتی تکراری گذراندیم. مثلا زیاده از 40-50 گکتار در امسال در مکجگوری کردیم، کپوس کردیم 4 گکتار، سبزی 5 گکتار سبزی کردیم، موش کردیم، لوبیا کردیم، بادرینگ، کارتوشکا کردیم. حاصل نسبتا نغز هست. در بعضی قطعه ها 3 حاصل گرفتیم، در بعضی قطعه ها چخیل دیدین دویم حاصل جمع آوری کرده ایستادیم. بلند شدن نشاندادهای استحصالی این قبل از همه نتیجه روانه‌کنی تجربه موثر و استفاده ثمرناک زمین می باشد. بعد جمع‌آوری حاصل میوه البته کارکرد بین قطارهای باغ آغاز شده است. با وارد نمودن تکنیکای نو در آغاز علف‌های بین قطارهای باغ میده و سپس زمین کارکرد کرده می شود. این تجربه نمونوی باغداری امکان می دهد که در برابر کارکرد بین قطارها از حساب علف آینده زمین با نوری ارگانیکی تامین شود. واردات تکنیکای نو در دایره همکاری‌های سودمند خواجگی‌های دهقانی با کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ صورت میگیرد. کارکرد بین قطارهای باغ دا تکنیک‌های نوی حاضر زمان وارد کردیم. تکنیک‌ها چندین کارهای بین قطارها را اجرا میکند. یکم بار تکنیک‌ها را داخل میکنیم که زمین بین قطارهای باغ را علف را ریزه کرده میپرسید. بعد او تکنیکایی که درون باغ را کار میکرده که تکنیک‌ها داریم، تکنیک‌های میده ای خارجه وارد کرده شدگی که هم نرم میکند هم قلوخ هم میده کرده میپرتوید. ریزه کردگی علف باشد در همین درون باغ پر میشود.
хоҷагидорон бо назардошти афзалият коркарди заминро бо истифода аз тракторҳои тасмачарх анҷом медиҳанд. истифода аз чунин техника ҷиҳати гузарондани кишти тирамоҳӣ барои шудгорӣ босифат ва сахт нашудани қабати ҳосилхезии хок мусоидат намуд. истифодаи техникаи мутобиқи пешбинишуда, коркарди босифати замин, интихоби дурусти тухмӣ ва ғизодиҳии саривақтӣ барои зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намудааст. бо назардошти ҳамин, хоҷагидорони ноҳияи Данғара талош доранд ки кишту парвариши зироатро дар асоси таҷрибаи муосир ба анҷом расонанд. техникае ки дар як вақт чанд амалро иҷро мекунад, агар аз якҷониб барои мутобиқ ба талаботи агротехникӣ парвариш ёфтани зироат мусоидат намояд, аз ҷониби дигар барои сарфа шудани вақт ва кам шудани кори дастӣ замина мегузорад. ҳангоми гузарондани кишт баъди омӯзишу тақвият додани робитаи илм бо истеҳсолот, масофаи байни ҷӯякҳо низ дигар карда шуданд ки ин барои бештар ҷойгир намудани ниҳолон ва баланд бардоштани самаранокии замин оварда мерасонад. мо бо тракторҳои тасмачарх заминак шудгор кардесем, коркар кардесем. пеш мо ҳамин техникаҳоро истифода намебудем. ҳосилнокӣ кам буд, барое ки дар як чиқри муайян кор карда намешавад. ана ки мо ҳозир техникаҳои чиза истифода бурдесем, тасмачарха истифода бурдесем, ҳосилнокӣ зиёд шудест. 52-56 сентиметр қариб хеле заминҳо гирифтем да мо ҳамшавад. бо исол бо технологияҳои нав дуровардиям. Данғара аз ҷумлаи ноҳияҳои асосии аграрии мамлакат ба ҳисоб рафта, кишоварзони он бо истифодаи таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат ҳамасола дар самти баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ муваффақиятҳоро афзун мекунанд. имрӯзҳо ноҳияи Данғара дар таъмини аҳолии мамлакат бо ғалладонагиҳо, сабзавот, меваҷот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ нақши асосӣ дорад. ҳадафи хоҷагидорон ба он равона карда шудааст ки дар асоси таҷрибаи муосиру истифодаи техникаву мошиналоти замонавӣ истифодаи самараноки заминро таъмин ва муваффақиятҳоро дар самти пешрафти соҳаи кишоварзӣ афзун гардонанд. тавре хабар дода будем, тобистони имсола бар асари офати табиӣ як қисм деҳаҳои ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳи ноҳияи Тоҷикобод хисороти ҷиддӣ дида буданд. аз ҷумла дар натиҷаи ларзиши қишри замин дар ин минтақа манзилҳои истиқоматии мардум ва иншооти иҷтимоӣ зарар диданд. бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 2 деҳаи зарардидаи ин ҷамоат мактабҳои нав сохта шуда инак мавриди истифода қарор гирифтанд. сокинони деҳаҳои Сумандара ва мазори болои ҷамоати Лангари Шоҳи ноҳияи Тоҷикобод ки бар асари заминларза 10 июни соли равон зарари ҷиддӣ дида буданд, соҳиби 2 мактаби наву замонавӣ гардиданд. бинои хуштарҳу замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18 бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуд. фармоишгари бунёди муассисаи таълимӣ, муассисаи давлатӣ, дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда корҳои сохтмониро корхонаи воҳиди давлатии Тоҷиксохтмон бо ҷалби 120 нафар бинокорони маҳаллӣ ба анҷом расониданд. мо дар бораи ин қадар ғамхориҳои президенти мамлакат ваъда медиҳем ки мактабро бо баҳои хубу аъло хонда номбардори ватану миллат, падару модар ва инчунин сари баланди устодони худ гардем. бинои таълимӣ бо усули меъмории муосир бунёд ёфта, синфхона ва утоқҳо бо таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла мезу курсӣ, ҷевон ва асбобҳои айёнӣ, компютер таъмин шуданд. шароити хуби таҳсил пурра фароҳам оварда шуда, муассисаи таълими рақами 18 барои 240 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. сокинони деҳоти осебдида зимни суҳбат, сипосу миннатдории самимии худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ин муассисаи наву замонавӣ дар доираи таҷлили ҷашни истиқлоли давлатӣ баён доштанд. дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз гардид. дар даври вилоятии озмун зиёда аз 245 нафар иштирокчӣ, ҳаводорони сухани Нобу каломи баде, адибону нависандагони ҷавон, калонсолон, мактаббачагон, наврасону ҷавонон бо маҳорату ҳунари хуб аз рӯи номинатсияҳои адабиёти классикӣ, адабиёти ҷаҳон, адабиёти муосир ва эҷоди назму наср ширкат менамоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома.
با افتخار سیومین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تحت سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر مملکت آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اعلان گردید. آزمون مذکور با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، همزمان ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، بعد از مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت و دیگر طبقه‌های اهالی کشور دایر گردیده دور ولایتی آن در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ آغاز یافت. به دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است تعداد 243 نفر بهترین ها از حساب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و طبقه جامعه راه یافته دوام چند روز بین هم رقابت خواهند نمود. در این آزمون عموما 243 نفر اشتراک می‌ورزند. از اینها 43 نفر قشر جامعه میباشند و 200 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ولایت‌ها اشتراک می‌ورزند. ما امروز تصمیم گرفتیم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان از روی 3 نومیناسیون ادبیات بچگانه، نومیناسیون ادبیات کلاسیکی و نومیناسیون ایجاد نظم و نثر رو در ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار می‌نماییم. همسال خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و آموزگاران زیاد در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است فعالانه شرکت نموده از میان آنها بهترین ها صاحب مقام نمایان می‌گردند. به دور ولایتی آزمون نام برده 219 نفر را خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ولایت تشکیل می‌دهند که با تیاری پخته به دور ولایتی آزمون حاضر شدند. آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی کوشش نموده ایستادند که شاگردان خود را به آزمون جمهوریوی همه جانبه آماده نمایند. باعث افتخار است که امروز آموزگاران نسبت به سالهای پیش با خوانندگان خوبتر و بهتر کار را برآمده. اطمینان کامل داریم که خوانندگان ما در دور جمهوریوی سزاوار جای افتخاری می‌گردند. مقصد اساسی برگزار نمودن آزمون باز هم رو آوردن به کتاب و کتابخانه و به همین وسیله تمام قشر جامعه باید رو به کتابخانه بیارد. به دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است همزمان قشر جامعه نیز اشتراک می نماید که به سن و سال خود نگاه نکرده جهت ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی و تکمیل ذخیره لغوی و همزمان تقویت جهان معنوی اشتراک می نمایند. فاطمه سلیمانова زاده ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان که ضمن سفری کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در ملاقات با رهبریت عالی مملکت ابراز نمودند که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک خواهد نمود شرکت ورزید. من سلیمانova فاطمه از ناحیه درواز و سن سال خود نگاه نکرده از جناب عبرت گرفتم کتابخوانی نوشیده. بعد در سن 65 سالگیم خواستم که در فروغ صبح دانایی اشتراک کنم. انا ناحیوی را گذاشتم حاضر در ولایتی اشتراک کردم. کوشش غیرت میکنم که خیر در و جمهوری دانی برام آبروی می چیزا بلند باد ناحیه‌مون بلند باد. در نمینت سعی خواندن و ادبیات کردن ادبیات معاصر. من در پیشوای ملت برآمد کردم گفتم که در همین سن 65 سالگی ای کارنامه‌های شما ای چهار کتابخونه از نو برقرار کرده ذوق ما خوندم در همین پیری من چی اومد فروغ صبح دانایی کم اشتراک نمی 70 ساله است هر دو معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان همزمان رئیس کمیسیون دور ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در ولایت مختار کوهستان بدخشان نظیر امیربکزاده از اشتراک فعالانه خوانندگان و دیگر طبقه جامعه در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در دورهای شهرک و دهات اظهار خوشنودی نموده ابراز داشت که در حقیقت امروز توجه نسل نورس و اهل جامعه به مطالعه کتاب و اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی در سطح بلند قرار دارد. انتخاب نمودن زیاده از 200 نفر بهترین ها به ولایتی آزمون خود شهادت گفته‌های بالا می‌باشند. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به هیئت کمیسیون و اعضایان حکمان بار دیگر ترتیب و نظام برگزاری آزمون را فهمانده داده جهت شفاف گذراندن دور ولایتی و دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان برای کامیابی تمنا نمود. به نمایندگی از نام حکومت جمهوری تاجیکستان دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان دکتر علم‌های فیلولوژی فیضعلی زاده جمعه‌خان برآمد نموده قید نمود که دوام 3 سال اعلان گردیدن این آزمون در مملکت صف
дӯстдорони китоб зиёд гардида, ҳамарӯза ба китобхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 500 нафар хонанда барои мутолиаи китоб мебиёянд, ки дар муқоиса ба чанд соли охир натиҷаи баланд мебошад. Тибқи нақша имсол ҳар як номинатсияи даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ бо ҷалби мутахассисон дар алоҳидагӣ баргузор гардида, баъди маросими тантанавии оғози даври вилоятии озмун, ҳар як иштирокчӣ аз рӯи номинатсияи худ дар алоҳидагӣ бо ҳайати ҳакамон баромад хоҳанд намуд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли сеюм аст баргузор мешавад. хеле муҳиму саривақтӣ буда, тадбири мазкур миёни наврасону ҷавонон ва аҳолии кишвар таҳаввулоти ҷиддиеро дар бахшҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ба вуҷуд овард. дар натиҷаи баргузории ин озмун чеҳраҳои нави суханвару сухандон ва ҷавонони лаёқатманду забондон кашф гардиданд, ки оянда дар рушду пешрафти мамлакат саҳми муносиб мегузоранд. марҳилаи навбатии ин чорабинии фарҳангӣ дар шаҳри Бохтар низ бо иштироки роҳбарияти вазорати фарҳанг ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон доир шуд. хабарнигорони мо ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд. даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар кохи фарҳангии донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав доир карда шуд. сароғоз иштирокчиёни озмуни фуруғи субҳи донои китоб астро масъулин аз рӯи номинатсияҳои интихобкардаи худ ба гурӯҳҳо ҷудо карда ба даври вилоятии он оғоз бахшиданд. чун озмуни мазкур аз рӯи 5 номинатсия баргузор мегардад, хонандагону донишҷӯён, омӯзгорону дигар дӯстдорони аҳли адабро водор намудааст, то бо интихоби танҳо як номинатсияи муайян назди ҳозирин ва аъзои ҳакамон дар бораи китобу асарҳои мутолиа кардаи хеш баромад намоянд. аз соле ки озмуни мазкур рӯи кор бо ташаббусу ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вуҷуд омад, аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеаи мо ҳамовозии амиқ пайдо карда сол то сол доманаи он густурдаву васеъ мегардад. бояд қайд намуд, ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ пеш аз ҳама дар ҷомеа як инқилоби маънавиеро ба вуҷуд оварда завқи китобхониву хуб суханварзию сухандониро миёни аҳли ҷомеа низ тақвият бахшид. дар ҳамин замина имрӯз эҳсос мешавад, ки бисёре аз сокинони кишвар аз ҷумла наврасону ҷавонон рӯ ба китобу китобхонӣ оварда кӯшиш намуда истоданд, ки дар даврҳои озмуни мазкур фаъолона ширкат варзида ғолибият ба даст биёранд. ҳарчанд озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст таи чанд моҳ дар шаҳру навоҳии кишвар баргузор гардиду дар он сар карда аз хонандагон то донишҷӯёну унвонҷӯён ва уламо ширкат варзида, аз рӯи номинатсияи гуногун барои сазовор шудани ҷойҳои намунавӣ миёни ҳам рақобат намуданд, аммо дар интиҳо танҳо беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ роҳ ёфтанд. ҳамин аст ки имрӯз иштирокчиёни фаъол боз ҳам талош меварзанд то пирӯз гарданду ба даври ниҳоӣ, яъне ҷумҳуриявӣ рохат бигиранд. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар номинатсияи хондан ва азёд намудани асори адабиёти ҷаҳон ширкат меварзам. соли дуюм аст, ки дар ин озмун ширкат варзида соҳиби ҷойҳои намоён гардидам. имрӯз дар ин озмун ба омодагии хеле хуб ба ин ҷо ҳозир шудам ва ман масалан ашори адабиёти узбек, адабиёти рус, адабиёти Украина, адабиёти Америка ва дигар давлатҳоро омӯхта шеъру қиссаҳоям ки роман, достонҳоро аҷра намуда дар ин ҳозир шудам. бояд гуфт, ки аксаран довталабони озмуни имрӯза пас аз иштирок дар даврҳои гузашта фурсатро ғанимат дониста, шумораи асарҳои хондаи хешро то даври вилоятии озмун бештар карданд, ки ин яке аз шартҳо ва калиди пирӯзию ба даври ниҳоӣ рохат гирифтани озмун барои иштирокчиёни он буд. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таҳти унвони дастовардҳои бостоншиносии осорхонаи миллии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият ҳамоиш ва конференсияи илмӣ баргузор гардид. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома.
чорабинии нахуст аз муаррифии дастовардҳои бостоншиносии устурхонаи миллии тоҷикистон оғоз гардида масъулин ҳамаи иштирокчиёнро бо нигораҳои қадимаи таърихӣ ошно карданд. дар намоиши мазкур зарфҳои сафолӣ, шамдон, муҳра, ашёҳои фулӯзӣ, борсангҳо, ангуштарин ва сикаҳо дар умум беш аз 500 адад бозёфтаҳои бостоншиносии кормандони муассиса ва тамошо гузошта шуд. иттилоъ дода шуд ки дар устурхонаи миллии тоҷикистон фаъолияти бостоншиносӣ баъд аз расидан ба истиқлолияти давлатӣ ва ба истифода додани бинои нави он шурӯъ гардида то ба имрӯз мустақиман ва ба таври густурда идома дорад. осорхона рисолати он пеш аз ҳама дар он аст ки ёдгорҳои таърихиро ҷамъоварӣ кунад, гирдоварӣ намояд, ҳифз намояд, тармим намояд, таҳким кунад ва онро ба тамошобинон пешниҳод намояд. ва вобаста ба ҳамин мавзӯъ осорхонаи миллии тоҷикистон аз соли 2013 то имрӯз тариқи мустақилона ҳафриётҳо, кобишҳои бостоншиносиро дар ёдгориҳои таърихии тоҷикистон баргузор намуда истодааст. баъд аз тамошои нигораҳои таърихӣ конфронси илмӣ баргузор гардид ки аз ҷониби бостоншиносон ва дигар мутахассисони соҳа оид ба фаъолияти бостоншиносии устурхонаи миллии тоҷикистон маърузаҳои илмӣ ироа карда шуд. таъкид гардид ки осори дар ин намоиш ба маърази дид гузошта шуда баёнгари инкишофи муносиботи пулӣ, тиҷоратӣ, ҳунармандӣ, дину мазҳаб, фарҳанг ва дигар паҳлӯҳои зиндагии мардуми ин сарзамин мебошанд. зеро маҳз натиҷаи корҳои бостоншиносӣ мебошад ки насли имрӯз бо осори ниёгон дастрасӣ пайдо намуда бо паҳлӯҳои гуногуни ҳаёт ва рӯзгори онҳо шинос мегардад. нодиртарин ёдгорӣ ки дар намоиш гузошта шудааст ин ба соли 2020 мансуб аст ки аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ пайдо шуда буд. инам бошад бозёфти асп одам ё худ кентавр дар адабиёти илмӣ бо ҳамин ном ёд мешавад ки ин аввалин бозёфт аст дар қалабрави осиёи миёна. ҳамзамон дар намоиш бисёр бутакҳо яъне ҳайкалчаҳои гилин, сиккаҳои гуногун ба намоиш гузошта шуданд ки ҳамаи инҳо бевосита аз таърихи пурғановати халқи тоҷик ва ниёгони онҳо гувоҳӣ медиҳанд ва фикр мекунам ки дар оянда низ кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон, бостоншиносони он дар самти омӯзиш, таҳқиқ, ҳифз ва муаррифии осори фарҳангӣ боз ҳам пешгом хоҳад буд ва кашфиётҳои нав ба навро дар ҳамин осорхона ба маърази тамошо хоҳанд гузошт. тазаккур дода шуд ки дар ин муддат кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон дар ёдгориҳои саёди ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, чимқурғони ноҳияи шаҳри нав, ғаравқалъаи ноҳияи ёвон ва ҳалқаҷари ноҳияи хӯросон корҳои бостоншиносӣ баргузор намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. намоиши дастовардҳои бостоншиносии осорхонаи миллии тоҷикистон дар даврони истиқлолият то 10 ноябри соли ҷорӣ идома меёбад. дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур оид ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим таҳти унвони ҳамқадамӣ бо фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ конференсияи ҷумҳуриявии таълимию методӣ баргузор гардид. дар кори он роҳбарият, устодон, олимони соҳаи кишоварзӣ ширкат намуданд. гузариши ҳамкоронамон дар ин хусус. зимни конфронси мазкур нахуст роҳбарияти донишгоҳ роҷеъ ба фаъолияти таълимию илмии донишгоҳ ба таври мухтасару мушаххас маълумот пешниҳод намуда иброз дошт ки донишгоҳи аграрии тоҷикистон ҳамчун боргоҳи илму маърифат барои омода намудани кадрҳои болаёқати соҳаи агросаноатӣ дар кишвар нақши арзанда дорад. таъкид гардид ки имрӯз вобаста ба баланд бардоштани сифати таълим ва тарбия, ворид гардидан ба фазои ҷаҳонии таҳсилот, омодасозии мутахассисони ҷавобгӯ ба ниёзҳои замон, ҳамзамон мутобиқати мазмуни таҳсилот бо шароити муосир дар назди маориф масъалаҳои муҳим гузошта мешаванд. илова гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми кишвар пайваста кӯшиш менамоянд ки низоми таълимро ҳамқадами замон гардонида барои бо низоми ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ ворид намудани таҳсилоти миллӣ тадбирҳо андешанд. мақсад аз гузарондани ин конференсия дар он аст ки бо назардошти баланд бардоштани сифати таълим, таҳсилоти нави системи кредитӣ ҷорӣ намудан ва гузаштан ба системи нави таълим дар системи кредит мебошад. гузарондани чунин конференсиё барои мутахассисони ҷавон, устодони ҷавон, аспирантон, магистрон ва дигарон ҳамчун дарси методӣ барои дар сатҳи баланд гузарондани дарсҳои лексионӣ, амалӣ, озмоишӣ аз аҳамият холӣ нест. зимни табодули андеша аз ҷониби иштирокдорон баён гашт ки муносибати бо салоҳият ба таълим тамоюли муҳим дар фазои ягонаи таҳсилот ба шумор рафта барои аз байн бурдани мухолифати байни талаботи барнома бо эҳтиёҷоти ҷомеа талаботи шахсро дар натиҷаи омӯзиш қонеъ мегардонад.
ҳамчунин дар ҳамоиш иштирокчиён дар мавзӯъҳои ҳамқадами фазои ягонаи таҳсилотем, самтҳои амалишавии низоми кредитӣ ва фосилавии таҳсилот дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, таълимро бо талаботи имрӯза мутобиқ мегардонем, маърузаҳои илмӣ пешниҳод намуданд. маврид ба зикр аст ки дар семинар машварат роҳ ва усулҳои гузарондани машғулиятҳо дар замони муосир мавриди баррасии амиқ қарор дода шуда, ҳадафи асосӣ баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар зинаҳои таҳсилот маънидод карда шуд. муассисаи давлатии маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ назди шӯъбаи маорифи шаҳри норак соли 2013 таъсис ёфта, айни ҳол дар такмили донишу истеъдоди наврасони лаёқатманд ва дар сатҳи баланд омода намудани довталабони ин риштаи илми муосир саҳми муносиб мегузорад. гузориши ҳамкоранамон дар ин хусус. дар маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия барои такмили донишу маҳорати дӯстдорони фанни информатика ва омӯзиши нозукиҳои соҳаи технологияи информатсионӣ 9 адад компютер фароҳам оварда шудааст. дар худи кабинети технологияи иттилоотӣ 9 та компютер барои хонандагоне ки ғолибони озмунҳои шаҳрӣ мебошанд ва барои омодагӣ барои иштирок дар озмунҳои вилояту ҷумҳуриявӣ дар ин ҷо машғулиятҳои иловагӣ аз тарафи омӯзгори марказ гузаронда мешавад. аз он ҷумла дар марказ курсҳои омӯзишӣ барои шунавандагон, хоҳишмандон ва он омӯзгороне ки аз забонҳои барномасозӣ мехоҳанд худи як таъссуроти бой гиранд, дар ин ҷо курсҳо барои онҳо ташкил карда шудааст. зимни бозид аз симхонаи компютерии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи балаҷон пирназарови шаҳри норак маълум гардид ки дар ин муассисаи таълимӣ барои омӯзиши фанни информатика 32 ҷуфт компютер фароҳам гардида, донишандӯзон аз ногиҳои кор бо технологияи информатсионӣ ва истифодаи шабакаҳои интернетӣ ба хубӣ огаҳӣ доранд. оиди барномаи компютеркунонӣ дар хонандаҳо типи нақшаи таълимӣ аз синф 5 то синф 11 ҳафтаи синфҳои 5-9 100 дарс хонда мешавад, синфҳои 10-11 2 соат тибқи нақшаи таълимӣ дарс дода мешавад. омӯзгори ихтисосманд кори фаъолияту хуб кор карда истодаанд дар муассиса. зимни суҳбат бо мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри норак низ аз фаъолияти симхонаҳои компютерӣ дар муассисаҳои таълимӣ изҳори қаноатмандӣ дошта, фароҳам гардидани шароитҳои мусоид ҷиҳати омӯзиши технологияи информатсионӣ ва донишу малакаи истифода аз шабакаҳои интернетиро барои наврасону ҷавонон муҳим арзёбӣ менамоянд. соли ҷорӣ якчанд нафар хонандагони мо дар олимпиадаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гашта, айни ҳол мо бо хонандагон тариқи барномаҳои Python, Visual Basic, Qubasic дарс гузашта онҳоро ба даври ҷумҳуриявӣ тайёр намуда истодаем. тибқи иттилоъ марҳила ба марҳила ҳамаи симхонаҳои фаннӣ, гимназия ва муассисаҳои таълимии шаҳри норак пурра бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ, аз ҷумла тахтаҳои электронӣ, проектор ва асбобҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда истодааст. маҳз самараи фароҳам овардани чунин шароиту имкониятҳои мавҷуд аст ки сол то сол дастовардҳои ин боргоҳи маърифат рӯ ба афзоиш nihoda толибилмони ин даргоҳ шаҳри норак ва ҷумҳуриро дар дохилу хориҷи мамлакат муаррифӣ мекунанд. муассисаҳои таълимии касбомӯзӣ дар самти соҳибкасб намудани насли навраз ва ҷавони кишвар саҳми арзанда доранд. дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Турсунзода имрӯзҳо садҳо нафар кӯдакону наврасон касб меомӯзанд. ҳамкоронамон Соҳибнур Абдурасулов ва Хуршед Ҳалимов аз фаъолияти ин муассисаи фарҳангӣ гузориш медиҳанд. бинои нави муассисаи давлатии мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода дар асоси раҳнамоиҳои ҳамешагии сарвари фарҳангпарвари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. бинои нави сеошёнаи иншооти фарҳангию маърифатӣ дар шаҳри Турсунзода аз 15 симфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимотҳои хониш аз ҷумла рассомӣ, фортепиано, рубобҳои гуногун, дутор, карнай, доира, овозхонии эстрадию шашмақом, хореографӣ, толори хурди консертӣ, китобхона ва 3 утоқи маъмурият иборат мебошад. дар мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода барои омӯзиши нозугиҳои гуногуни санъат ба 220 ҳунаромӯз 25 нафар омӯзгори ботаҷриба ба фаъолият ҷалб гардидааст. тамоми чорабиниҳои фарҳангии шаҳр ва берун аз шаҳрӣ
فعالانه اشتراک میکنند و حتی جایزه‌داری آزمون‌های جمهوریوی هستند که یکی از این آزمون‌ها تاجیکستان وطنی عزیزمند میباشد و آنها حتی سزاوار جایهای نمایان غیب بلای و فرخوانده بود که در نامیناسیای آوازخوانی ژانر 6 مقام جای اول گرفته بود و کلانوف امرالله از نامیناسیای آوازخوانی اکادمی. ما آموزگاران کوشش به خرج میدیم که تمام نازکی‌های فرهنگ و صنعت ملی اولین درجه و بعداً صنعت ملی کسب تمام جهان و کلاسیکان دنیا رو به خوانندگان آموزیم و به عرصه بین المللی وطن خود را معرفی کنند. مؤسسه دولتی مکتب کودکانه صنعت شهر ترسونزاده سال 1961 تأسیس یافته در سالهای صاحب استقلالی کشور با توجه و دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شرایط هنرآموزی نورسان در آن به طلبات زمان موافق کرده شده است. راهبر مؤسسه ابراز می‌دارد که نظر به سالهای گذشته امسال کودکان و نورسان زیادتر به از خودکنی کسب فرا گرفته شدند. ما امروز شاد هستیم که در همین مکتب زمانوی کار فعالیت میبریم. با تشکر خود را به پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشکر خود را میرسانیم. ما آموزگاران کوشش میکنیم که در مکتب کودکانه صنعت نسل نورس را صاحب کس نمانیم. تا امروز ما در مکتب صنعت بسیار طلبه ها را تربیت کردیم و آینده میخواهیم که باز صف شاگردان را زیاد کنیم. شاگردای ما در همه چرابینی ها اشتراک می نمایند و جایزه های اول را اشغال می نمایند. مسئولان مؤسسه جهت تربیت نسل نورس در روحیه وطن دوستی و ارجگذاری به فرهنگ پرغناوت و عالم شمول